Kabarira ya kimuri no geithio ni ani wa Njuguna kuma kuria Solidaridad. Oh, Solidaridad. Akauga the issue with our agriculture sector, not only in potatoes, is that we develop boardroom solutions. Na guseni go Professor Auga. We develop boardroom solutions. Very few farmers do soil tests and purchase certified potato seeds due to their high costs. Okora owo David Auga ati mundu acoketie mbegu iria ni akoretwo nayo hakuhe miaka iri kana itatu nima urimi wa waru ni sector batie kurorwo wega na agethi thuria cio magaithike muno santi sana Dan Mukurino kuma kuria Kiambu to Thika kuyogoroga shida ni cost of production. Why is potatoes from Egypt or Tanzania cheaper than is produced in Kenya? Our problem is cost of production. Helginake Mr. Karanja Oroga Hahatiriri. Morning Kimuri, ask the panel, why is it of late viazi ikifika kuwa na maua in a turn yellowish? Noted it for the last 1 year. Yathi kuruta mahua ikajia utanielo dikai nimwone he aphids ikoragwo ikiria he tunyamu turiaga no ni turi dawa ome tunyamu tunini muno tuhana tome na ti nematodes tunyamu tungituruka tukaria aphids haiguru twaria ikoma kana gatwika yeru tukaria kiro karia mahuti na ndikiraga ya tware mahuti ndingikira nimukona igunyo ni turi dawa ya kuhura icio cio igunyo cikuo wilt ile koragwo ati ukorane waru tu ni ya hoha kana icio muthingitho ri ni uka muthingitho ni undu wa tiri kana mbegu kuria umite toro handu tiri ungihanda mbegu ithie rware ri waru egukwo indwaru ba nayo ba ndigwaga muno ni iragwa tau ni iragwa hani no ndito affectaga kaundu kau tugukuriti na njega tutanathie kuria taramu yake ni arimi kuhura wana kwina andu marauga atiriri njega guciana wona umwe witu agitwandikira ati we nduri a common farmer tondu mundu rahota kumanage wika soil testing certified seeds we ni wikinyaira muno no murimi uria wikuria ri ucio wa gwethaga ri matirahota maundu ta bacio atina ni waingi ni tumafundithagia taru nyake ugu ndauga ri ni tumafundithagia na jafini ugu na kinango biothe tumafundithagia orari magakuota ri ukugura gata wa kanini orari murimi munene ri ukugura dawa nyingi kurigana uria hinya waku iganite ni tutawatwira ithi muno fata ni kumenya stage haria wahanda ri na kimera ni ha tunyamu turiagira ukahura dawa ni tukuaga twina njenga no turime telephone farmers yes you can na mukurima tukahura thimu no kurima dawa ikahurwo ngikiragwo urimi no nginya uikarie acha ndo to nginya uikarie no gwetha handu honest aria mayori kuhuragira dawa na nimekuruta wira ucio na uko na irugukira andu ingi muno marimite aingi muno njui ya turerwa ati waigua thogora njenga kaigua gathogora ni karahaicire mukagira dawa imo tutegutia tukigweta mukahura ni waru ciumiriri tufundithagia andu waru yakinya mieri 2 na thiku 5 ndukahure dawa ringi ni gutugutaga gukorwo guo wega ungihura wega riu hau ni guthi mweri ungi umwe ni ukonda we yathira mugethere tondu ni wakora ringi njenga undu ungi riu ndauga ta consumer wakora kwa andu angi well mugethaga atia waru niguo nguria kiuria ni ciakura mugethaga naki tugethaga na atumia kwenja matengera muno ngunia mutu mari haigana rimwe matithecaga tondu nyona acha matitheca ni kumunya kirio agekira ngunia matithecaga ni moyo matumagira moko matemera tuhuma tuhuma kiri ku tuthecaga waru icio iri athecwo ri ikagio na thutha riu magekira waru iri njega iyo thece itio ka kubutha guku acha waru irona ikibutha ri no waru iri citinagio yakorwo indini mbegu ri ikahutia jams icio hucia cia tiritiri ari muno ruri yoka guku ikara cibigiri ukona ni yabutha no ri waru igikwa ithondeke na enjoy wega ri ni ukara manene muno mugethe mumiriru wega ubundi ukara ihinda rigana atia 3 months no ikare no ikara 3 months ikumbe wega mige wega ucite handu wega coke humbire wega iguthi wega muno itire problem ona citu niguo tuhandaga no hata kuigira ikumbe riaku ni ukuhota utakiri murimi wothe utari ikumbiri yake ninge andu aciru ni mamenyire kinago ni mamenyire kurima ni moyo wega muno na njando yothe ni andu moyo kurima wega muno mundu amenya iri ni ikumbiri kuiga waru na gucigona nona itithukaga riu cio raigwa ati ni irabutha kana irathuka ni mundu wothe wenjira waru itari nguru
Riu yathie tari kuri takinyari mahinda ri ukona ni waru ni yathuka ni yabutha no waru ikinyarire mahinda wega mieri 3 na nuthu. That's the end of the no etagwo missionoro ni wetumaga waru ithuke na iriagwo mweri wena na wetano tondu waru ikona goro muno hindi iyo tondu nanja gutiko kwa waru igikura tondu wathi mathai ni kuhandagwo waru mathai riu hindi iyo matihandaga tondu gutire mbura no riu kina Nyandarua Ngai ni aheanite mbura i waru kuraga January no wairi waita igakura igikura makenja mari iki. That's the reason wonaga Nyandarua ingirorwo wega taru president agirwa Nyandarua uguo gutire ndugikaigwa muthini na Central Province gutire itura ringi toga taukira Nyandarua. I'm telling you the truth through my experience. Na miaka kenda mutina toga do ne mathina mayorona taru uguo igwa gikwira Nyandarua yothe ungithie taru MP uri wiku ni ageretie muno gwikira rami no gutire mundu raririkanire atiriri nyakio no ikirwo rami ndiri karami na kamwe na ngari kumira uguo ni handu hanini 22 kilometers na tu tungi tucira ni tunini muno tadu gachira tucira ta Tarwanyambo uguo Kihunguru Farainya Fogo ni 13 kilometers na ndoci matura mathinikaga magikirwo karami uguo ku andu othe magithia na ngari kinya kanitha na ruthina ngari kumira uko Nairobi ni mateka time na kumana gwakwa kinya uko Nairobi ni 1.5 hour no ru kuma kuria mugunda-ini uka uko ngari guthi matha matatu nundu wa baratoni ndi so icio nicio challenges iria twina cio na kono njuria thirikari to no ijiwe iyo na ni hoya Ngai president agetoro muthenya umwe agetoro ndi muhoi wa Ngai ni ndi muhonoki na ni hoya Ngai muthenya umwe agetoro kilomita icio iyo imwe ni ya 22 kilometers na tu tungi ni 13.5 kilometers ekire rami Nairobi yothe ndukikaigwa thina andu othe magiko maikarite wega muno jaga ndabaka kilomita icio ciothe ciekiritwo 10,000 na mutina heo MP waku etagwo ata MP waku ni kwenya ni ageretie gwikira rami na ruma no wanya kio ni gwatiganirio pio tutimenya ndike giathire na mbere Jintoko kwenya ne joye mitambo-ini kwenya no igwa ni ageretie muno kilomita 11,000 kwenya ma dono na kilomita wago ni kilomita 13 hari ya 22 kilometers iyo ni onene riu meja ya guthiruka karanga thoguo kuma kwa haraka Rwanyambo karanga tha Kinamba iyo ngi hau thiini ciri ku andu marimite muno ta Njogu-ini Kihunguru Farainya na Fogo icio nicio farairia meja ni 13.5 kilometers no count nditite maramu meku no ndu mangethete ugu iguru riu ngari tijega kai mutaikaragia fara ino icio turiaria ni ndu wa ngari kuingi hari ndi gwakorwo kwina problem uria nguerekirwo muno ni gwetarukaga ni tugucoka tuke kuri we muthuriti Danson no twambe tucoke kuri we professor o hanini tucoke tuthii tondu iguru mathina maya ati nawe wathie kuhingura kiganda engineer ndonathie kuhingura nyakio hihi niki kirathi na mbere no professor riri tuthamia ndu gutinda wa fifi wa warucia KFC twaria kwina 50 products no igwe njega ikwira Russia mweno mwe wa Russia warucia ithondekaga wanja ne vodka to hada ndoria kanitha ndumarigagwo ni gucigweta wega miriku gutukati inywe na inywe kaundu tugwetaga na njega at institutions cia high learning ikanyitana na county government as a resource to ndagaria kuyuria ndarwa muthuri ukageka ati waruci wothe ri ndunyitanite na institution yone emwe ya kuga ati kwina product ingi to waru cia chifuthi kana cia ukima kana cia kwendia haria KFC ona nikiona KFC ingitumira waru cigana thini wa Kenya urona ati hau professor thank you Derito Ganyambe njoke handu Bwana Karanja gwetire atiriri atiri atumia maragetha ri kiria giathecwo ni kahuma gigaikio na kuu thutha then niki guthiaga uhoro wakio ni gaikio na hau thutha na igwa yari investment ndeta kurehe ndeto ya otara guoga gweta products iria tungithondeka kuma kwi waru itingitarika one wagweta ya vodka kuma Russia vodka rigithinde nyuagwo guku tariu kuri gicagi kia mobilizetwo Meru gikahanda grapes ni mu missionary wari ku ndira muririka ritwa magacoka makavalue and these grapes magathondeka church wine iria yahuthikaga makanitha-ini o kuu Meru ona tekinya Nairobi uguo maundu mamwe turaria ha ma kumodernize
urimi uyu wa waru ukorwo wi modern agri business tore muthuri uyu kugwetete ri ni possible na yanagerio maundu-ini mangi he kahinda twarutaga iria ria kamagwo koimeria haria njari okari koyo ni mundu na muithikiria koya gathia gatwarira itene riria andu akundu ta Githunguri makirire makiuga wait a minute iria riri nigetha tukahota ku invest kuiga ng'ombe cia grade na ki ingiheana ngerekano ni study yekirwo na unyitaniri wa thirikari na andu aingi na stakeholders thoko ya iria thiini wa Kenya ihana atia na iria riri ya bagiti na ki na tukiona atiriri ona tutingihunia thoko ya iria Kenya farmers makiorganize magita nginya andu a mabengi na kathalika nigetha murie mundu wa bengi atiriri tungiendia iria thogoro uyu ri na twenda mundu itu agure ng'ombe pedigree ya grade ire rutaga lita 40 no tuhote kunyitanira nigetha mukahe andu aya maroni ma ku investing na quality ng'ombe cia quality magikirora business plan ya Githunguri na ria ngienda kucigweta maritwa muno magikirora na ni involvete ataramu akuma different parts makona atiriri in the daily oro-ine wa iriari kuri mundu utangihota kuiga ng'ombe no hote kuthondeka silage endagiria andu aria mekaga atia maigaga ng'ombe na business plan icio cia tuirio wega ri igikioneka ino business ino ni viable. That's why we have derici turagura iria products ciao kuma ma supermarket ine njoke kwe waru. Number 1 twambe to realize murimi utiga murimi takaraja murimi uyu wa kawaida kaigi mamundu make na mathina maria aragerera matieciragio muno. That is the truth. Matieciragio muno aroragwo tariu bona Karanja ni agweta herori ciumaga itura riu agweta rori ta igana rimwe pa day. No ungituiria wega na twaneka uthuthuria githire nyamu rio metire atia dusura itago dusura ikonia riria wona ritumireirwo na kwina regulation kana mutheca itu ni muthenya ina kofia orocio ni wa utroirwo no thie nyamakima na wakulima market ukarigwo ke waru icio igerire ku itumagirirwo nigetha ituike atia ndo ndo itari da understand niki na kwina watho mutue regulations igekirwo no ku make sure ati mawatho macio ni marumirirwo tungione tumireirwo he mundu rarira iregire gutumwo ta ngonia eno ege ya kawaida ni undu wake he mundu rarira koguo murimi kaigi masirahi make matikuwetwo na njira yo nene angekorwo ni murimi wa macani uracabire kahinda kau gothe until recently riria mundu uyu CS wa agriculture munya arokire na ni ukuona uria arahurirwo na bare ndiri rathira ndenda kuga atiriri marori maya ungifuata wega kuria waru ucio uroragio tariu KFC yarehe thina ri ne maroigire hari manager wa mukawa ngioroigire ithwe tutihana ta KFC ithwe waru witu wothe tugura kuma Kenya nigetha tuteithie farmers aitu twike atia na onarare gatheti ne ira ugithoma wahota kuigua iyo ni ndikwenda kugweta ni mukawa uriku ndikake twaro igotini ukona aya ni mareciria wega muno horo wa murimi ki maguraga waru wao ni KFC no ndio kana ule waruga maharia Intercon kana Stanley ukona andu aria mararehe those products middlemen ya mega tagate ya neo magathi magaita murimi kuria migunda-ini ari hora broker eni ni wa waru metagwo broker icio tocio riu ndire mugunda na ndire maga ona ndari atobokia kuguru mugunda no riu agoka kuhitira haria mugunda-ini na ikio andu ta aya mathiete kuria migunda-ini ari wega agoka rimwe no waru ucio koragwo munego cietete utari wa kura agoka koya kagurira mundu uria taruhiyo rutweku acoka agoka akanyitana riu naria masapura ya gamikawa-ini agakimura atiriri no amenya ungirwo utwarage waru
tani emwe intercontinental every Monday kana every Wednesday thinacara rucini muthenya uria ugatiria riu athire ita anyita murimi mumero acoka nake mundu uyu twaraga mikawa-ini ri ndangihota kugira kuria mugunda arirayaga no riku agakirwo gunia ya waru turendio na wanyita riu thina ucio wa waru ino ingikoima mugunda ikinye thani-ini na Bwana Karanja ni ekugwetete hena thina muingi muno uguo ona riria waru turona ugikuo na nitukwenda barabara icio ithondekwo na no nginya twike uthuthuria wa riri waru ucio woima mugunda ri ukinyaga atia thani-ini kuria mikawa-ini tondu na no nginya riu tukuona information ye yama nigetha tumihuthire ku make decisions ne Bwana Karanja ni agweta uhoro wa president ona tutai turakinya kwe president ri nikuna mundu ruta governor wa Nyandarua ngurika uria reactire uhoro wa KFC Walker na as a governor no nginya ngiekire governor wa Nyandarua amongst other governors ti mundu wa kawaida ungirora history yake governor ucio uhoro wa ku understand thirikari uria rutaga wira iyo ni ta nyamu iria tungita no tumwite encyclopedia ya thirikari hatiri bato ni atoe hari hihinya kuona uria institution iria ingiteithia ku revive such sectors uria twagio ni gwika ni gukua uhoro wa urimi wa waru ota biashara ici ingi to take seriously atuko tukimenya riri to support andu ta Bwana Karanja serious commercial potato farmers to support na tuone value chain ya wengirora atia tucoke turirikane aria mekuria macinani barabara ici irako nyoka na iria ingi investment icio ri kai investment yo tukarikava atia angikorwo tutikwencourage andu taya mathie kuria macinani thiini ri ndureke mundu uria usapurayaga waru mikawa-ini kana ni frozen kana ni fresh cuts kana niki agire kina ngofu kana agire gathura kau twerwo uria nake uratwara industrial area cia wira ungiri agire kuria nigetha riri youth iria twinayo kuria kina ngofu itige guka kuhura matatu baru Nairobi to ni megukorwo mandikitwo ni waru whatever kina ngofu riu haria tukagira na ithuĩ ni riri na nyukugwetete uguo Kenya begwete kaundu ka uhoro wa poor yields tondu arimi aya nini riu ungimwira kagure ati seeds cia kari 5,000 ni undu ucio ni ukumurituhira riu ni atia tungika nigetha nginya thogora uria ume riu 5,000 uikuruke thi makiria tondu angikone guthura mbegu uthuraga atia mbegu githe tukigira turia tutanakura wega tunini tutari na value togo tufirifiri kana tufiriginya karegete gukorwo gekega geka grade njega niki nigetha gakoroga kana gatingirie thoko ati kau niko ndi woya niyo mbegu yaku wewe ucokie haria ukunde imera cigana nikio ngwataniro ya na kaingi ni twendete kwaria muno nderitu nie conferences cia devolution ndana thie ciganona tukaria maundu maingi tugithomagirwo maripoti maingi no tundu tumwe ni common sense twakuga atiriri waru thoko ya waru ni iriku wa kuria industrial use wa animal feeds and other uses ni product nyingi tungithondeka na waru including crisps icio onaga ikendio ni hawkers which is a very good market by the way iyo niyo thoko ya ri no igwe ke waru gike githecirwo gitiagirirwo ni kuma kou itura riu ati gioke gikabuthira Nairobi nikiagirire kura kiu gia thecwo gitibataire kura kiri kuhutio kia ni riri poor harvesting technologies ri na icio no twagirio ni ku improve ri kiu gia thecwo tondu ninge tutinge kioboko rimwe twire farm oyo arehe karagita ga kugetha ri gitiagirirwo ni kura otuke improve harvesting methods kiu kiagirirwo twagirirwo ni gukorwo tukiona ngari nukuona rori ici irateta ati SGR ni ramanina ire biashara magio ni ukoru magithie kina ngofu na kuria kungi gukua ti waru cie makunia-ini ni waru cie processed
nigetha generate mawira kundu kuriku nigetha riu barabara teo ya 23 kilometers ya koro ya priority kuria ngari ciregeraga nigetha waru ikoima kuria niguo na ku refrigerate ngari wina thoko nikio njugire KFC ni ratwirie kwina thoko tondu andu mariaga KFC ri matiriaga kuma Monday nginya Sunday no moima KFC matonyaga supermarket citu makagura indo cia guthie ukirugira mucii ucio no we urithia agure riu frozen potato nena willingness na capacity ya kuriha nena bia na icio nicio arenda top quality icio ringi muthuri uyu ni athondekeire kundu kuriku athondeka ri acoke areke hoke mundu ungi wa kugira nigetha atwarire supermarket getha nginya tuthie tukirietete mawira atia in the potato value chain nonyita nigetha riri nginya mundu uria nake uroya matatu nyama kimarore ya Nyeri ri nake no ari enderio kiwaru giki ngwirire kia githece ri kiu ni giguthondeka clips na indo ingi na giguthondeka almost instantly hakagia ngari ira ruta clips ici ri to nginya irugirwo kinango kwa Nyandarua clips icio ni iguthio ni investors taya mathie cirehwo Nairobi na cieke atia na processero guku na processwo na thogora research iketwo wega processwo na thogora huka ekuhota kumigura na enderie mundu rathie na matatu gwika atia ahote kumendia nigetha iyo ni thoko iria turari uhoro wayo tugatigata mundu ucio agweta bedroom tutike guikara ugu twanjie gwiciria uhoro wa thoko complicated to thoko ni nawe to no ithu tutonyaga ki mikawe eno na supermarket iriko riu key stakeholders mangeikara thi na county government ya kundu ta Nyandarua na leadership teria yekuo niu ni gwiciria atiriri tungienda uhoro uyu wa waru kana subsector ya waru igakorwo ku in the next 10 years shock your plan backwards he muthenya tura na maundu mamwe tuona me maritu muno ende twaguragirwo makorofia thumuni na imokerwo matukanie niguo makinyia thumuni iyo no riria na hindi roko kagurwo ni mundu angiaga twarira exporters riria twageire na local people mekuhota gutap foreign markets cia makorofia makaria na thoko kamera turenda makorofia mahana ona makuritio na mahasaizi na na nitukugura na thogora fulani macoka makamera henya mwitagwo riri global gap global good agricultural practices iria tukwenda mumenye murumagirire ndukahure dawa na bobo ere urahurite ng'ombe dawa ya munanda nayo such things gradually farmers makimenya thoko ere niri conditions nigetha itunda ritu ritonye thoko iriku na makianjia kuinvest nonyita uguo waru-ini naguo tunginyita tu understand thoko ya waru besides KFC do KFC no igisapplyirwo ni arimi gwijiria mundu gwitwo Karanja na muthuri ungitake no masupply KFC tuthie beyond KFC no to appreciate KFC ratwira twicirie uhoro wa potato commercial potato farming twambite ku define thoko niki twacoka tuka plan backwards fertilizer no ero imagiri thano ri kamuko kamweli no igire fertilizer no nginya tu import na guthondeka kindu ta taru he factory ha Limuru tagutindange gweta ritwa marathondeka organic fertilizer using local materials ria tugeire na thoko ya waru ri githe toho tukuonera thoko ya fertilizer eno na tutige ku import tuthondekere fertilizer guku tungiciria uhoro wa waru ta na tuone contribution ire ya waru ige make in the local economy niguo riu thina toyo wa mathina maria bona Karanja gweta arimi marathie through mangithira na andu riu ma invest bengi cietikire gukombera andu mahure biashara ya waru na economy itu no yagire ndegwa mugigeciria kwanjia uhoro wa guthia waru na mukendia waru ci frozen ni market mwomionete hanate tondu gwigatuika ati mundu ni kuruta waru Tanzania na no igwa ngimarauga nginya Egypt
waru ni ro maginya Egypt local consumption ihana atia ogoko tu ithu yenyewe thank you Jenga. First thondeka fresh cut tutiri turathi tu frozen ni fresh cuts okay fresh cuts so fresh cuts era maanisha mwa thondeka tuweka kidogo vacuum sealing okay vacuum sealing the reason kiria tumire the directors mone a gap ni hau Mr. Karanja rauga thoko iho no he kindu kiu turari horo akirito value addition tondu mikawa thiko ici iria tuge ithiagite gabere hanini matrienda horo cio tinde tugithitha waru hena horo wa waste hena horo wa marenda kindu ready to cook atoya wathi wa mugithiria waru hau kiro alafu accountability ni akwata kumenya kiro cia kwa 10 cirutaga thani ciganona cirutaga thani 25 kana 30 kwa hau ni hakwa na accountability horo wa waste management wa mwehereria horo wa quality nto muhe quality area renda tondu agutuhe ugo marauga acio KFC standards iria we renda so to kwĩ mũrĩmi ta Mr. Karanja tukamenya kuhota guthondeka waru hano na hena thoko atwira so that is what triggered kwambia Kinangop fries so there was that gap thoko iho no andu ni maremwe ni kurichi thoko iria ni undu wa kindu ito one standards na of course tokora gihoro wa producer na processor gucokeria kiuria kiu twi mwena cio producer Mr. Karanja igwe na eka tathate na ndiritu ni akurite mundu wina kaeka kakuota no hote kurima waru hau niho ukona he kindu hena kagap ati Mr. Karanja na masus ma guthie ku negotiate deal na mukawa no hena maitu haria Nyandarua utangihota ona niho ko hinde na magana macio matano ma gukinya Nairobi so tuka encourage kindu gitagwo farmers groups wawe na gakuota kanuthu eka imwe na nuthu mugoka mukota kuyura FH imwe ya 10 tons na nigwenda gucokeria muthuri mwata kwa muno etagwo Mr. James wa CGA tondu ni arawaka no horo cio muno na akara indo cietagwo farmer service centers FSCs farmer service center ni akoro mena group cia arimi taitura rina arimi maremaga waru na that thing ni kuhota kurehe horo tureta traceability na ni kuhota gufechi thoko that is a gap iri arageria cover ati ni kuhota kurehe arimi 10 mundu na gakuota jarie nao mahote gwika common practice ati we waru waku onako ikaraga mita kara kilomita 2 na waru wa professor ni de ta process ndramenya waru cio no nduige as a one batch tondu murimiti ondu umwe na ni mura document ati wekirite dosage ya fertilizer the same so ko ige approach a hoteliketuke huthira KFC toni uturakeria horo wao ni kuhota kumera batch ino tondu we do batching product ni kona batch ino ni ya area fulani ni ya Karangatha itura ritagwo Nyakio na marimiti yo so that batch ni ukoe ikindu consistent kiuria kigige kuretio ni horo wa factory kiria tukigiria tuthie ni kinya kio gutari na factory factory before muda be factory go say he factors yaroraga one of major infrastructure dogi ni waru especially we go there waru we go thitha waru waheria ngothi we iguru ni mo ni ko ina chances nyingi cia guthuka so no mwaka either uko ina infrastructure in terms of thitima ni do cold rooms na niyo mwaka uko na farafara tondu ngari ndege kwa mathiko ithatu na ni fresh cut waru ni guthuka so those are kind of things sisi tuiko tukirora indo ta infrastructure tutanambia kwika kiganda kiu hau so turi horo wa producer he mundu gikugete there is a cost of production in producer ta Mr. Karanja ko iguru muno in Kenya. One of the major reasons kurigana ni apart from guko ate indo ta fertilizer ciina goro muno, there is pre-harvest losses na post-harvest losses. Ate Mr. Karanja ena tuge ekemo yaku ya mugunda irakuhe tani ta 8 no potential capacity ya mugunda ucio ni 15 tons na ugeka your research developed countries matikona pre-harvest losses it is 0 ako mudo ko hega tani 15
eguta 15 Nyoi, New 15 in is your garta. ni sure bet those developed countries na toka soka toka huko gwitu ukaigwa mundu ena eke mwe ne umatani ithano uma makonia hihi taigana tori you know kukona already investment ya ni ndego ko Nyandarua na mundu ngi Egypt usio you know the cost is the same per acre maybe no any hata kuruta the full potential. So that is one thing. Alafu the next thing ni horosio post harvest losses now mateme masio tago professor aoria mauso kama twarwa kutondo muno ona nyonaga andu ma harvest acio mako harvest kana nio maheagwo mathii na mucie makue ugo no alita manegua akue na cost no yaku Mr. Karaja when kuhandite na it goes to up to 20% hede ya harvesting that is no naru how nigino awate no menye ko tafataraitha maundu macio ma inputs yothe sina cost ciacio kuma hau gitwatwara nyamu ici processing kana hi ukauga ehedi ko ba gutwara tha ici tondu hi thoko ti njega weka kindego storage wakona igiwe na storage losses ukigita tani cia ku 10 thitori ugicoka ruta ringi ni ibuthire hi storage kire ya kutinjega conditions ni watatatani gemwe he group me joy handu mokete kutwenderia waru mere twaru ni igagwo na mari they had a very good store makite wega no waru cio wari muhohu na content ya maya waru iguru muno prof ni oyugo so kwa waru cio no awate weight to ni gura in terms of kilos nigini ate 500 kilos so in between we kuhada waru na nie ku process nitwate about 60% kogo tumaratani 15 iria tugitheire ri turathia tani ta 6 so na tura compete na modu Egypt wakira thwe 15 tons kigada so nani goka as a processor waru ni utega 20% ogithia ni undu wa kuruta indo icio cio especially kuringana na maitho kana ni maingi 20% no muhaka yure haya arafu nake mundu wa transport kana maundu maya mangi ni hari ko hena market returns and that losses so by the end ni ngienderia mundu haria from 15 tons no ko haria turendia taninya koguo ni ukuona murimi kiria kiri mucokerera tondu no meru kiria gigucoka kuma riu haha hetani beca icokaga na rivathi kiria kinyira murimi ndakihota kuona value ya tani ya 15 kana investment yake so that is one of the challenges sikoretwo siho in terms of hare producer the other thing horo ya grouping of farmers ni kaundu kage ni gwikirerwo muno nigetha kuhota mena muscles mareho hamwe muke hamwe na maheo mundu experts na experts na micro training and it is something that is happening CG nirageria kurehe kaundu kau muno we work with them with the farmers murimi akero we ugirima nuthu eka we wika ni ukuhota kurima no ndukahota kuwa FH imwe utware Nairobi na ho ni ho brokers ni guhuti horo brokers Derito igwa Mr. Derito igwa brokers ni jigwa Derito broker ko na hadhara muno kuri ari brokers are key players hakendo getawo food ni mari itemi hari horo wa brokers ni mari itemi to ka hau ko arimi ni makota ko na muscles ni makota ginya gwitetera bei brokers ya menya ndathi tura na retagwo karagatha koraga mehariirie akondo korwa yo siriki 25 kilo na ta troka kugo horo wa ikonia ya kilo 50 driver ma police okono mithome hau tana kinya hau class ya kilo 50 hau iguru hanini mauga waru ego ni guthimwo na kilo duike to matsoki tuge kilo 50 tondu twagio no ko kilo ini although I understand 50 kilos yo kinyo ndo ginya horo wa agenda duike cia nirona afisa ine mutumia kuite gikonia ki tikakonia kanini ni arume duike cia ni mo nigetha ginya tukirehe ginya the female gender in that industry ginya horo wa ukua waru riu gauga na how they wa 50 kilos ni hasa ka horo wa importation and all that thing kwa kilo ni muhimu muno let us think about kgs ona kwa kwenda kuika tena kilo 20 it is still okay
so guaga horo wa grouping ya farmers ni makuhota gukorwo mena mundu etagwo FSC Farming Service Center mundu umwe akoneta itura fulani akona FSC umwe ni data process go deal nake wenyo yeremi yake ena aremi yake taigana rimwe na ni amoyo what they are doing, the challenges they are going through, the training they are needed na that thing ni uko taru horo wa traceability cio tukwaragia he itura rimwe rego nuko rikionio horo wa advantage ya kwendia waru mumereru he ringi horo wa waru mumereru acio ni moyo he specific training yacio magubatara hihi na itura rimwe rino horo wa murimu ringi ritiri no horo cio murimu maundu ta macio hena itura rikwenda horo wa soil testing no ko itura rĩa ritirabatara so iko twina group icio ndio kuhota kumenya na ni de facto rende na traceability itura fulani rirabatara kena training fulani geared kana specific kuligana thina uria menaguo. That is one thing. And then thing ni horo wa katire horo wa bei so kitu horo wa processors riu ni twarikia horo wa producers utoke kuri the processors. You also have our own challenges. Doga mahanini ni uko challenges yanyu data economy Kevin aja no ginge to betukiria hanini ni tavarira ya kimuri na ndumakiuga ni marathoma muno ni ndona head malaria haha please twire different varieties na kuria sige kura head professor kogwetete research area mureka different varieties na kuria sige kura no dronoge nyingi uroria magemit muthuriti karajatia na haha hena ungi nake uretwo Kinwangi nake akoria please twire uria tunginyitanira na inywe kumurehera waru gucia mena waru no mende kumenya process yo uria mangioka kuri inywe kumenya uria mangirehe products yao tabarira yake muni reke twikirie.